Ben tandi kara papacaran apa? Atau bekalan? Asli na beda mai. Iki beni beton nah. Maharing bini nimpa kada mai. Ya beda lah mai. Bener-bener mah. Ya jia Mil, kan kok ngecek benden nak. Polan darso romarin tar dena. Kan kok tak tahu cek nganu apa. Apa mai? Darso. Iya darso. Ceno nara apa Mil? Oh, Darso. Anjo tak apa. Cia marara Mil cek repan kebele kang kok lah. Hei. Mak beun Mil, deur mah kafir. Alhamdulillah sehat toh. Oh iya Mai, kok bedesi kebentak ke beun? 4 mata. Oh iya lah mai. Maren pen mula mare. Telepon kok. Oh iya lah Mil. Maren teleponan lah ya. Ya. Gelek Mai. Iyalah gelek kok Mas. Mai, untuk menyikat waktu karena Ria film pendek KC Project, saat setia engkau ngungkapake tentang perasaan kebetulan. Engkau senang kebetulan, cinta kebetulan. Kok cek lebih lesen dirasa senang kebean Mas. Pas saat setia ya bean ngungkapake jia. Ternyata engkau biben pada di rasa senang. Maksudnya? Aji ya cet Mas dan teh engkau diri beri indo jia. Berarti bener emah penjek engkau. Yang kok nerema cintaan bean Mas. Tao sana pu nga ra kêu nhở có khi tê đúng rồi bần một là cái nhang chơi cái in gọ Mel, ya habis lah beda, ben saya mesen beri roh. Alhamdulillah. Berapa les? Sia, biasa. Saya can beri roh. Oh iya lah. Coba cek ada Mel, habis Mel. Oh iya. Beh, mak lah pada karar tuh nerelis. Pulsan banyak. Iya kedua buka. Lah tahu saja, bonus je lah. Kalah lebih tuh kartun. Oh iya lah. Ya pesan lah. Tenang ada ya, koki kopi. Lah tina lah, kau susu geng. Beh, mak nomor Darso deh. Hari ya kesempatan bisa balas dendam deh kok kemai. Tuh, wala keluar kesempatan deh kok nelpon. Halo, Halo, siapa deh? Ben Darso kan? Iya, engkau Darso. Ben tak perlu tahu kau siapa. Marah aja kebayaan penasaran. Mak kebayaan hati tergetar dan berak. Apa? Ini tak penting kah?
Siapa, Ba? Ben mentro tahu kan kok temunin engko ing lapangan Mursabe. Oh iyalah. OTW kok. Mak bean Mil. Engko so. Berarti sinilpon ro bean Mil. Tak terus terang ben kangko. Apa maksud bean? Beri nelpon, ya saya nelpon boleh. Sepora na so. Cara sengaja bi kok meleta etemu bi ben. Engko mulanin lambe. Hindi rasa ka ben so. Kok seneng ka ben. Mata abule lebih leban Mil. Cek saking abule lebih leh. Kau tak kira tibi emak, de tibi ibu. Setiakanlah pada di keluarga. Pas dek remah dia. Tidak remah boleh. Arekan urusan ate. Benih tapai. Intina engko seneng ke ben. Meskipun ben di keluarga. Mun geran berdekat sepakat, maju lanjut tak. Demak. Cek rengga pada tu. Maju aja. Ya mayu. 연락은 게. 이따 둘이. 님, 베리셔. 야, 와. check it out. Kelaji ya. Rahmat, ngajar be. Ya tuh aman, ya kok tegel bugi ya. Ya Rahmat. Toh tak bisa aja. Ya Rahmat dia, ya nyuruh. Toh lagi bro. Tak bisa aja, Rahmat deh. Yo. Rahmat kemarin dia. Bening. Mati gua ya Rahmat. Ya ini saman. Kau liman. Mana tangan liman. Bening kau yang liman. Liman. Tak bisa aja hari aja. Dia makan dong. Liman. Jalan. Siapa? Tidak bisa aja. Bening kau aja. Bos gimana? Man. Siapa sih gending mandiri? Ya baan yang ngajak. Baan kan gedman. Ya ini keberaga-raman, Reman sih keberaga-raman. Reng teh dung saya ganggu dia.
Menderong ku mira. Padan tang ate saat setia. Marang akati apa itu sasoku. Mata geretanya beben. Aba iya. Salah apa kok ngucap ada ya? Ya salah. Be, sebenernya ada remah. Apa temu buat dua? Kau bilang kena? Cek ku sekedar WA. Tak lebih. Mak melak matan kok kering ben. Mak tak tahu din kancan tibi. Sieh pas nyelip kacer. Lah tak ndik malu ongku ben. Lah tahu orang ndik bini ki ikuda. Cek dengan lakin be. Rasa kelia kan kok. Tapi kan pada bi ben. Kunci dia apa bah? Kau cek seneng ke lakin be. Jelek ketelongku ben. Mas, ben jujur kang kok. Benendi hubungan apa bi Mila? Hubungan-hubungan apa deh? Yang kok ki perlu tengah laku, bojan kok kan ngaleki kopi apa? Ceki ngaleng ben mas. Engkau lah tahu kapi ya, coba tikui ya nah. Mak marta juga ria, Bu. Sementing kau tak ngelakoni nongku. Jaya bukten lah berdaya dan mata. Mana telepon nabi kok? Ya bener-bener. Coba kau bukti yakin bermencetan di hubungan apa bi Mila? Korlo speaker kor ya? Iya. Halo. Halo? Apa? Engkau WA? Apa nih be? Saya malas mas. Ambuin ben saya gangguan laki nore. Macek ke telaungku. Tak tahu kedin kanjan saya tikung bi ben. Malas nyelat dengan tal. Atas kau ya rimbung kau nah. Bener otorot mangalasnya mana bentah? Iya, ku di hubungan bila lagi nah. Ben mun kibra kalau aku bi kau lagi nah. Mun parlo porop. Iya, porop. Kalagan tang-tang laki kimil, kala soke. Oh lah, bela tak ikan nda in bi lagi nah. Tina lah dek, cak aja pin pentan dia. Seperti yang kau bisa ada hubungan apa? Sebelah mulailah. Kanta tak cuma jarang eate nyak cak rasa nadu alo kae